Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Muse habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, impamvu mwise umuhungu ntago arigera ashaka umugore na rimwe, nibwo yasambanyije umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore ko umukecuru yamurongoye ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 ku iki gicamunsi mu masaha ya saa 10 za nimugoroba n'igice, ubwo yamusambanyije. Uyu mukecuru niyagira icyo avuga aramwihorera, dore yuko uyu musore kugeza izi saha yatangiye kubura igitsina cyiwe, ndavuga ubugabo bwiwe. Ubwo uyu mukecuru bikeka yuko yaba yaroze uyu musore igitsina kikagenda, kugeza izi saha umusore ntago ari kunyara, uruhago rwabyimbye, dore ko abaturage bavuze yuko uyu musore yiyahuye mu mazi abira ayita ikiziba. Abenshi bavugaga yuko uyu mukecuru asanzwe aroga, ariko ibyo yakoreye uno mukecuru, dore yuko uyu mukecuru yamwihoreye, ariko avuga ko uyu mukecuru abanaga n'ubumuga bwo kutareba, dore yuko abumvise bino byabateye kurira, abandi bifata ku munwa, abandi bagira ubwoba. Mu karere ka Nyagatare ahazwi nka Karangazi, inka yakubise umugeri, umushumba ahita yitaba Imana. Ese byagenze bite kugira ngo ino nka ikubite umushumba, umugeri narangiza ahite yitaba Imana? Umushumba yafase icyase agiye gukama inka, ubwo yari yagiye kuragira, yari yitwaje ibijumba avuga yuko ari buze kubisomeza amata, dore yuko bagenzi be batanze amakuru bavuga yuko yari ajyanye icyase gukama inka, ndetse irangira imukubise umugeri, ava mu itarasi ya mbere agera mu itarasi ya kabiri ahita yuma, dore yuko atigeze anasamba. Ndetse abanyarwanda mwese murabizi yuko inka yiguteye umugeri ikaguhuza n'igikuta, akeshi na keshi uba ufite gupfa n'andi mahitamo uba ufite. Rero ko abashumba bagenzi be batanze amakuru bavuga yuko uyu musore yari asanzwe akama iyi nka yitwaza ibijumba kugira ngo aze kukama ino nka, aze gusomeza ibijumba nabo ajya baha, ariko uno munsi byabaye ibisazi, ubwo iyi nka yamukubitaga umugeri ahita yitaba Imana. Incamake y'amakuru, niba rwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Muse, ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore yuko impamvu tumwita umusore yari ingaragu, yari atarashaka, ubwo yafashe umukecuru w'imyaka 55 ku ngufu aramusambanya, dore yuko umukecuru yamwihoreye aramusambanya. Uyu mukecuru yabanaga n'ubumuga bwo kutareba, kugeza izi saha uyu musore yabuze igitsina cyiwe, ari kujya kunyara bikanga, uruhago rwiwe rwabyimbye, dore yuko abaturage bavuze yuko uyu musore yishoye mu mazi ayita ikiziba, ndetse uyu mukecuru bazi yuko ari umurozi, ahubwo asanzwe aroga. Uyu musore yagize ngo ni ibintu bya buraga, yagiye gusambanya uno mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore ko umukecuru yatembaga itoto. Bamwe bavugaga ngo ntago asaza bitewe nuko uyu mukecuru yariye neza, nababwiye yuko yabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Muraza kunyihanganiraho ijwi ryanjye ryagize ikibazo. Uyu musore rero yarari mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, kugeza izi saha yabuze igitsina cyiwe, kujya kunyara nago ari kunyara, uruhago rwabyimbye, dore yuko abaturage bavuga yuko uyu mukecuru yari asanzwe ari umurozi, ariko uyu musore yishoye mu mazi ayita ikiziba, dore yuko uyu mukecuru basambanyije, kugeza izi saha nta kintu yigize abivugaho, ariturije yibereye mu nzu iwiwe. Ni mu gihe uyu musore bari kumugira inama yo kujya kurega uyu mukecuru yuko yamutwariye ubugabo bwiwe, ariko uyu musore akavuga yuko ari bubihere hehe, dore yuko ari kujya kwa muganga bakabura indwara, kugeza izi saha akaba ategereje kwipfira. Ariko yagiye gutakamba asaba uno mukecuru imbabazi, arongera aratakamba, gusa uyu mukecuru aramwihorera niyagira icyo amubwira, ariko kugeza izi saha aracyari ku rugo rw'uno mukecuru amusaba imbabazi. Nihaza kugira ikivamo uyu mukecuru namurogora, turaza kubibamenyesha.
karere ka Nyagatare nk'ahazwi Karangazi muri iki kibaya cy'igishanga aho abashumba baragira inka habereye ibiteye ubwoba byahise biriza abanyarwanda benshi cyane abandi bibatera kurwara umutima. Inka yakubise umugeri umushumba ahita yitaba Imana habe no gusamba. Imva n'imvano ni iyihe kugira ngo iyi nka ikubite uno mushumba umugeri, uyu mushumba ahite yitaba Imana? Abashumba batanze amakuru bavuga yuko uyu musore yari yagiye cyangwa yarazanye icyase agiye gukama ino nka kugira ngo abone amata yo gusomeza ibijumba aba yitwaje. Ni mu gihe yagiye munsi y'ino nka, iyi nka imukubita umugeri ahita yitaba Imana, dore yuko abashumba bagenzi be bavuze ko yari asanzwe akama iyi nka ariko ntago yari igisambo. Muraza kunyihanganiraho ijwi ryanjye ryagize ikibazo. Turi Karangazi mu karere ka Nyagatare aho umushumba inka yamukubise umugeri akahita yitaba Imana, dore yuko abashumba bagenzi biwe bavuga yuko uyu musore yakamaga zino nka akazikama ndetse akanaba. Bavuga yuko umusore atari igisambo basangiraga, bavuga yuko yitwazaga ibijumba mu masaha ya saa sita barangiza bagakama inka bakirira, rwose ubuzima bukagenda neza kugeza izi saha yapfuye. Yajyanwe mu bitaro bya Karangazi kugira ngo barebe nimba hari ikindi cyangwa hari izindi ndwara yaba yari afite mu mubiri. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye n'uzabarye. Nongeye kubifuriza Noheli nziza, mugubwe neza. Noheli zaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025, ubwo tuzaba turi kuwusoza twinjira mu mwaka wa 2026, ubwo mu mujyi wa Kigali hatangiye cyangwa dekorasiyo zikomeje kugira ngo kuri Noheli umujyi wa Kigali uzabe waka. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha.